Hiljadu 600 metara iskušenja u nadmetanju Zemljoradnička zadruga Srbobran. Da vidimo ko će tu najbolje ispregačiti start ovog nadmetanja. Tu je Samson sa Božom Miloradovićem, a tamo na drugoj poziciji Deliono Petar Tulić na sulkama Danine. I dalje Samson sa Božom Miloradovićem, tamo na četvrtoj poziciji s polja se probija Lisa Men sa Dejanom Petrovićem, jeste to Danina sa Petrom Tulićem. Danina koja sada preuzima, ima blagu prednost u odnosu na Samsona, iznutra ide Samson sa Miloradovićem, a spoda prestiže Danina sa Petrom Tulićem, treća pozicija za broj 6 Fakimu PO i Marka Gajića, tu onda Onija SD. I dalje Danina čiji Antonin Solodije i Dorine diktira tempo nadmetanja Zemljoradnička zadruga Srbobran. Na treću poziciju probija se Alisa Men, četvrta je Fatima PO, pa je tu sada Felina sa Nenadom Fileom, tamo na petoj poziciji, a skroz polje upinje se Barbados AT sa Damirom Karanom. Danina i Petar Dulić kreju tempo kroz sredinu. Ide Samson sa Miloradovićem, a s polja tu je Alisa Men sa Dejanom Petrovićem. Da vidimo šta će nam doneti rasplet nadmetanja Zemljoradnička zadruga u Srbobranu. Sada opet Samson ima prednost. Da li on to pleše, taj svoj pobednički ples, Samson i Boža Miloradović iznutra. Ide Danina, Petar Dulić, Felina, Alisa je skroz polja, broj 11, Šana sa Josipom Stančićem. Šta smo sve tamo izlomili posle ovog